Ponovo se igramo u kvizu na slovo. Danas pogađamo 20 pojmova na slovo Č. Dečiji akciono-avanturistički film iz 1995. snimljen po istoimenoj knjizi. Jumanji. Glavni i najveći grad Indonezije. Džakarta. Ljubitelji kafe svakodnevno je koriste. Džezva. U žaljivoj pesmi Rampa Amadeusa, voli ga čemo. Džem. Engleski romanopisac, esejista, novinar i kritičar Orwell. George. Čuvari mira u drevnoj organizaciji iz Zvezdanih ratova, poznati po korišćenju sile, a i po svojim svetlosnim mačevima. Jedi. Poznata muzička porodica kojoj pripadaju Latoya, Janet i Michael. Jackson. Borilačka veština i olimpijski sport. Judo. Čuveni rock muzičar, vođa Rolling Stonesa, Mick. Jagger. Neki od najpoznatijih su Kristalna u Maleziji i Hagia Sophia u Istanbulu. Džamija. Ostao je upamćen po pesmi Nedelja, koja je i naziv njegovog biografskog filma. J. Osoba koja izvršava smrtnu kaznu. Dželat. Gusta i neprohodna tropska šuma. Džungla. Louis Armstrong, Duke Ellington i Miles Davis spadaju najznačajnije predstavnike ovog muzičkog pravca. Jazz. U bajci Oscara Wilda je sebični. Jim. Profesionalni jahač na konjskim trkama. Džokej. Odevni predmet napravljen od vune. Džemper. Čovek koji ima lepe manire i učtivo ponašanje, naročito prema ženama. Gentleman. Karta koja može zameniti svaku drugu. Joker.
Deci je najdraži onaj koji nosi Deda Mraz. Hvala vam što pratite naše kvizove. Vidimo se uskoro.